Carrick ikipe urayitoza nk'iyaso shaka bisa ikipe iyi ni yaso kabisa asa ni yaso gusa cyane yaso gukuru wawe Michael mbwira hata Carrick yiko ikipe ni yaso gusa cyane ni yaso gukuru wawe shaka Carrick ikipe ni yaso kabisa anakwemeye kabisa niko imikiri irindwi yose ukubisa bitandatu ufashe Manchester United uyivanye mu isoko rigizwe na gatatu shaka ikipe ni yaso kabisa Mumera mashima Carrick ikipe urayitoza nk'iyase handemeye niko bamwita rutahizamu Simba yitwa Benjamin Sesko ibitego bitandatu mu mikino irindwi iheruka yitwa rutahizamu Benjamin Sesko anda mayikoro Carrick umugarica n'abana huko niko mwamubonye Bruno Fernandes ubu niwe miyera assist muri Manchester United abana barayinito arabagabo bandi bagihara agicungwe Poros noza running gigs arimo muhiga ariko biragoye kazamugiraho gusa yamaze guca kuri David Bex kutanga imipira mu bitego Bruno Fernandes yatsinze igitego cya penalty anatanga umupira uvamo igitego muri uyu mukino batsinabwamo ikipe ya Crystal Palace mu rugo Old Trafford itego 2-1 gusa bakunze Manchester United celebration of course amatara atatu ariko umusifuzi kavanaga nago mukunze nago yitwaye nago afashe ikipe ya Crystal Palace n'ubundi Manchester agomba gutsinda Palace bitarinze ko ayihana kabiri kwikubita karata y'umutuku kayihana red card kwikosa gihe kimwe yagomba guhitamo kimwe ana arayemukiye cyane ikipe yitwa Palace nubwo rwose nundi yagomba gutsirwa kugenda kose ariko tugizanye kuri mo kubanya agashaka ariko ikipe ni yaso kabisa Carrick maritoza nk'iyasi mureke dukomera abakima ikoro Carrick hanyuma abafana Manchester United mwese muvuga ngo ikipe ni yaso sha mwese muvuga ngo Carrick ngo ikipe ni yaso undi wese yadatara bayita Ferguson arahari Big win and massive one in Manchester United. Carrick ball. Manchester United. Come on. Hey! Koni barabano wewe bishimye bino minsi n'abafana b'ikipe ya Manchester United kabisa. Kubita. Bale ako muribuka ko kuva Carrick yazatatsindwa match nimwe. United ifashe umwanya wa gatatu. Gashaka mu kabiri no wa mbere zitonde. Ziradigira gufata. Hey! Benjamin Sesko. Haburaga umutoza utoza ibintu bimeze neza Sesko. Nagama igitego cy'insinzi Sesko. Maestro Bruno Fernandes. Komana. Amurimu ibintu wakinaga byari ibiki bituma Bruno Fernandes ujya kumukinisha ngo uraje gukina ngo 8 sinzi rimwe na rimwe ngo kintu byakavuyo gusa bishucitse ngo batatu tamenye ibyo ari byo. United iri ku murongo ubona ikintu kiri buze gukiza equipe gusa ni iminota y'umukino ngo irangire idatsinzwe nta kindi cyayirengera. Crystal Palace yagerageje ibanza igitego ariko icyo bita pressing ikipe ya Manchester United shuduka koza amakosa ibitego ma penalty wayakoze imeze neza United pe. Carrick tumuhinda byoze ikipe isubije ku murongo ikipe ikuyema akavuyo ikipe yerekanye urwego rw'abakinnyi bakomeye akazi bakamuhe niba ari ingaza akomeza gutoza pe. Ariko nyine yo musivza ati ni peno yabujije nyine umuntu arugiye gutsinda igitego nibyo kabigiye guterwa na Bruno Fernandes team captain. Atari bayita Premier League. Niki witwa una yaravuze ati ibyo bashaka kwa gatanu yaravuze ati turabizi umusifuzi iminota 5 yagiye kwambara agaruka baduha iminota 7 reka turabe penalty ajya kwitera Bruno Fernandes. Bruno Fernandes arebana na Dean Anderson. Bruno Fernandes goal! Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Bruno Fernandes. Baby steps. Pampa nziza ku bana bose. Arabukuru musaba Gaseradina gwapfiriya. Bruno Fernandes atareka ibitego cya mbere cya Manchester United. Manchester United kimwe, Crystal Palace kimwe. What a game, what a money.
Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Ibyo bisubira ibudubi kabisa. Manchester United kimwe Palace kimwe. Umusore witwa Bruno Fernandes yate penalty ku ruhande rw'iburyo. Yamaze rwose mu mikino 5 cyangwa se muri izo peno 5 atahusha. Hanyuma yateye ibumoso yaje kugira amakosa, bwo rero yabikoze neza cyane. Mwizamu ririmo umugabo witwa Dean Henderson. Match iratangira. Akunzi ba Manchester bari bihebye, nizere ko ubu bintu bihindutse. Crystal Palace igiye gukina iminota irenga 30 hafi n'ibiri, wenda n'indi nyongera nk'itanu cyangwa 7 batuzuye rwose. Ikarita y'umutuku rwose ya Maxence Lacroix ukoze amakosa kuko yari yagize match nziza usibye no kubafasha gutsinda igitego. Akosa koze ni kosa nyine na none se ko yari umudefenseur wabigenza wareka se umuntu akagucika. Ariko ariya ikintu kibaye nge nabonaga baringaniye na Chris Richards adusubiriza amashusho hano mu gihugu cy'Ubwongereza, mbona babitanga bitandukanye. No kuvanguriya babarakuriya aho hirya atari uwanyuma oya ahubwo uriya aho hirya babarako atari kuza ngo akine iyi baro, icyo cyo nacyumva. Oya usibye nibyo ntabwo ari umudefenseur wanyuma. Ntabwo ari kuko harimo igihe. Yes, nibo n'uwanyuma. Hanyuma nasire kuvuga ngo harundi uriya. Yes, oya ariya icyo babara wabujije umuntu gutsinda igitego. Reka twumve icyo papa yada bisobanuraho. Ugize ngo iki papa yada? Ya Lacroix n'undi yaruwanyuma. Lacroix yaruwanyuma yakoze ikosa kandi ari n'uwanyuma. Ari uwanyuma. Kuko Richards urona kuva deja Lacroix hariya igice cy'umubiri kiri mu murongo w'abanyamikibuga bw'abanyama penalty. Cyane. Igice cy'umubiri urugero uzamurire ku kaboko, deja akaboko kari murongo w'abanyami penalty n'ikibuga. Mu gihe rero Richards pass irimo kugira ngo agere ku murongo w'abanyamikibuga. Nebyo. Deja ntuzara Lacroix yaruwanyuma. Uwo bita Bruno Fernandes rakaba amaze kugira umuntu wamuhemukiye nyine ntuzayigenze buhoro. Richards yagenze buhoro. Ngewe ahubwo nabyita ariko nubundi uko wabyita kose deja n'uwanyuma. Reba kuba ari uwanyuma we n'urugero ku murongo nyine ugabanya ikibuga cya Plaza cya Gardier. Denying niyo kuko niyo basirimo ariko nanone ni deny defenseur. Ni deny defenseur na denying byose birimo. Ni deny defenseur. Fata urugero nk'ahanga. Urugero ubona ko espace anga iragaragaza ko ari defenseur wanyuma. Deja mu defenseur wanyuma hano. Kuko denying irimo yabuje umuntu gutsinda igitego. Ariko none aza no kuza kuba n'uwanyuma. Ko niwe deny defenseur. Nibyo uruhare rw'ibitego 19 rero muri uyu mwaka kuri Bruno Fernandes. Akaba rwose abikoze neza cyane, uruhare rw'ibitego ubwo 19 rwose. Cyane. Aho yakoze byinshi hari muri sezo 2021 akora uruhare rw'ibitego 30. Mu mwaka wa mbere. Benjamin Sesko. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Benjamin Sesko United. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Umusore wa metero 195 imyaka 22 bamwita rutahizamu Benjamin Sesko. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Umupira ari witwa Bruno Fernandes arazamuka rutahizamu imyaka 22 aravuga ati Manchester United nzayireka, aravuga ati jewe ndashaka kuzaba rutahizamu ukomeye kuri iki kibuga, aterekamo igitego hariya Benjamin Sesko cya kabiri. Manchester United 2 ikipe Crystal Palace kimwe. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza.
Benjamin Sesko duhaye ubutumwa twibazaga mu kanya gato ngo ntiyaba yakoze ikosa kumubanza mu kibuga fwa ariko niba byibuka nyine n'umukina imipira y'imitwe hejuru hari n'indi mipira nibuka neza mu gice cya 34 ntabwo yagerageje umupira w'umutwe nyine umuntu we uzabona ku mipira nk'iyi y'amakrosses ntabwo uzabona muri build up nk'abandi bataka nko kubona ba Brian Mbemo babikora ntabwo uzabona ariko nyine crosses uzamu ahita atereka amadani kuko iyi ni imipira itatu igerageza ateye mu izamu n'umutwe mwubi igitego nibyo bita Benjamin Sesko kabisa akora akazi hariya kandi narebye n'imibare ye kugeza sofa ntabwo ari bibi na siri iki gitego cya 8 atsinze igitego cya 8 muri Premier League mu mikino 22 bo urebye n'igihe akina nta sofa so good ku musimbu n'umusimu kinyi titireri n'umuntu arimo gushaka igihe nawe ejo yarabyivugira avuga ati nyira cyane aracyarwa no kugira ngo menyere hano ntabwo ndamenyera ati kandi igihe cyose nzahabwa nzafasha ikipe yanjye ya minota 90 ikipe ngomba kwifasha urabona ariko iyi match nyine tubona ko Bruno Fernandes bazabakinya cyane nawe kabisa cyane rwose ubanza arya icyo bita fly mamu yugo iki gitego burimo Bruno Fernandes cyane uburyo akavinze karaga gapira afunze umupira agahita bibona neza yuko bagenzi uko bahagaze akanga kuha kunya kuko kunya yaravuye muri Vujede Retour bayibonye the same hano oya buretse reka nsozi ni amaisho banzu mishusho rya mbere mishusho rya mbere ndamukure bati buretse nsozi mishusho rya mbere no kuvanga hano yari ataramukurura ngiye bari bakiri muri open play bari gukina nyina yacomo umupira Man.City yahise wipasa ushira imbere uzanye Liverpool Man.City ge haramukurura urumva yego muri surface kandi hagati ya Gehi na Ruben Diaz harimo metero 6 cyangwa 4 cyangwa 5 kere kuduha final pick yanga du ifoto yayo ya nyuma kuko aha na mu defenseur wa nyuma hari no kuvanga hano yari amaze kwinjira muri surface baracyaringa resture no kuvanga deja ari kure ntabwo ahantu Mohamed ari kurebana na Garidi ukuvanga ntabwo Diaz yajya kumugeraho Man.City yamaze gukora igikorwa ari byo oya ahangaha na mu defenseur wanyu muri fa ongera utwakira azanye urugero rwa Liverpool na Man.City ku ikosa rya Gehi ntabwo bihuye pe kuko reba rya Mosa kuki bidahuye kandi bisa rya Benjamin Sesko rya mukanya nyine rino rya shusho rya mbere ngenda baza kuki hano batatanze ko Gehi yatangiye urareba aho Gehi ntaramukurura uri kubibona ko Gehi ntaramukurura ariko deja hanga ntabwo Gehi mu defenseur wanyu nyine nge nakubajije hano yatangiye kumukurura ntaramukurura sibyo noneho komeza muhindi shusho wenda ya kabiri cyangwa se n'uduhi yanyuma hano yamukurura defenseur wanyu nyine we ntago mvishe cyo nashatse ko ndi kubaza aho hose nta hari mu defenseur ntago ndi kubaza dernier defenseur ndi kubaza kuki Gehi yakuruye umuntu yageze akiri inyuma ya surface ageze no ku murongo akiri muri wa murongo asifuye ikosa byabaye peno hano yanze gutanga penalty avuga ko ari bubari kosa rya mbere atanga karito jaune na kufura urumva aravuga ngo nubwo Gehi yamukuruye Man.City ageze no muri surface ariko umuyobozi wa Pijimoro yaravuze ngo hano ngo umusifuzi yasifuye yanze gutanga ikosa rya kabiri yanze guhana ikosa rya kabiri aha ni ikosa rya mbere aha ngaha ni ijoma y'umusifuzi ngiye cyo ntemera muri match Manchester United cyo ntemeyemo ni two sanctions gusa nabyo yakoze ni two sanctions kuko hari aho nemera ko iyo niba yahisemo gutanga penalty red card nayireke nimba yahisemo gutanga red card penalty nayireke hari hano kuri no match ho hano umusifuzi Kavanage navuga ngo aptinarije Crystal Palace ariko nibikora ko byose byara amakosa ariko aptinarije Crystal Palace kwihana kabiri ayihanye red card anayihana penalty aho ngo nuko upyinagaza yagombaga guhitamo kimwe kuyihana as penalty cyangwa se red card akabyihorera naho ahangaho Kavanagaho kuri ramaka nuzaho harimo delay opportunity to goal nanone ariko nta n'ugize aba mu defenseur wanyu manga hari ikintu cyabiteye haje mu defenseur wanyu kandi bose mu defenseur wanyu iteka ryose irangibera ya red card twagenda kose birangira ibaye red card iyo nta ntuzana ntuzigibamo arangije hazamo niyo goal opportunity nayo ayirebaho ikweri kubereba kose ariko nge sinemera ko yari kwihana kabiri
yagomba kuyihana rimwe, either ni red card yego, ni penalty yego, red card yihore. ubwo rero hakeneye reka ko match Liverpool no mubyibuka neza no kunuza buriya cya gitego urubika red card bahaye Sobuzarayi. Buriya Sobuzarayi yahawe red card y'umudefenseri wa nyuma, ariko nabo bavuze ko Liverpool ajya kubona bavuga ngo uyu mudefa iyi baro nubwo yagomba kujya mu izamu, mpamvu igitego banagikuyeho, umukinnyi wacu nawe yakorewe ikosa yagomba gukiriyaringa, ari nacyo babaze nyine bahita bavuga ati rero nta kibazo, igitego reka tugikureho kuko umukinnyi yagusubira inyuma kuko umudefa deja Harane nawe yabujije Sobuzarayi gukuramo igitego, kandi bahita bareba igitego bagikura, batasubira ko irya kosa rya mbere ritari red card. hakenewe Sato Rwanda muri za GPS tracker zabo. GPS irakora nta kibazo. niza basifuzi anga biva muri jijoma y'umusifuzi. Manchester United ikafashe umwanya wa gatatu sibyo? N'amanota 51 kuko izigamye byinshi for. Niwo wayo n'ubundi umwanya wa gatatu. Rohamo. We niwe yabari yari. Rohamo for. Manchester United ya gatatu yewe. Erega iyo nuzaza ko yaragiye kakera iri ku gikombe. Uwo bita Michael Carrick akaba rwose nta mukino n'umwe aratakaza. Imikino 7 anganya cyane rwose. Hanyuma bita Tottenham Hotspurs uyu mwaka wa 26 na match ni miratsi izajya mu cyakabiri azira Tottenham izajya mu cyakabiri nta mukino n'umwe iratsi. Yani right ariko kwa gatanu yarabivuze hano muri overlap twakoresheje interview kwa kane yaravuze kwa gatanu ako twabigarutse kwa kane ese twari kumwe kwa kane turimo tubigana Edi kwa kane avuga ati rwose niba titondera amanuka none dore kubiswe na ahubwo nani ngubwa Fulham ntago iri buyibabari iri buyibabari Fulham kandi umutoza yari yahinduye cyane gana gatatu yari avuye muri mwe by'abatatu rero wenda sinzi impamvu na Fulham nayo Tottenham ejo nabonye kuri match abasifuzi b'Ubwongereza nabo bafite ukuntu bayivuguruzanya nk'umusifuzi igitego cya Koromone banze kuri match Arsenal umusifuzi arabato yacyari igitego kiri ati ntabwo abujije nuza gukina umupira kuko nabo baragitsinzwe kuri match ya Liverpool no mukanya icyo batsinze cyangwa hari Wilson birasa ntantu wabitandukanye. Ngiye nabonye bara abasifuzi nabibara igitego cya Wilson cyo ku munota wa 4 ni nkokura kwa Magarere nabonye nyine biterwa na judgment y'umusifuzi kuko kuri na Arsenal barakitsinze Newcastle aretse kuri Nicky Votmed nabwo yarapushinze kuriya bara umusifuzi wari wasifiye Simon upa aravuga ati giye nta kosa mbonamo atanga igitego. So kuri Beka wari wasifiye Arsenal na Tottenham aravuga ngo ni kosa numukanya Tottenham nicyo bayitsinze nanone mukanya kuri Dragusini baragikoze ngo ni igitego ajya Dragusini yaje nakabije ko Dragusini umujama amune mu kirere agira gutya nge nago mbyemera buriya iyo habayo push abari push